Kapitalismoaren itsaso ikaragarrian ordea, Kubako faroak argi egiten jarraitzen zuen. Eta sozialismoaren irla honek irakaspen paregabeak eskaini zizkion munduari. Borroka eta duintasunaren eredu izateaz gain, internazionalismoaren oinarriak azken muturreraino eramanez. Euskal Herrian ere, sozialismoaren aldarria mantentzen izugarri lagunduko zuen Kubak. Quien fuera Alibaba, quien fuera el mítico Sinbad, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Mila 1982an, berriz, historiak inoiz ezagutu gabeko genozidiorik basatienaren Espainiar imperialismoaren konkistaren 500. urtemuga zuten Abiaialan. Euskaldunok ere, garaitsuetan galdu genuen gure azken nafar lurra, Amaiurko Quetzalagiria honen adibide. 2 urtetara, zapatistak irten ziren munduari aurpegia erakutsiz, Lakandona oianetik. Neoliberalismotik iesi, jatorrizko herrien duintasuna esnarazi zen, bestalde, Euskaldunak ere jatorrizko herri ginela ohartarazi ziguten. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Etsaiak baina, herriun arteko elkartasuna domestikatu edo lokartzeko asmotan, gobernuz kanpoko erakundeen bitartez, internazionalismoa, asistentzialismo edo paternalismoz jaztera bultzatu nahi zuen. Elkartasuna etzedin inolaz ere politikoa bilakatu, eta etzedin herri borrokalarien artekoa izan. Baina, 1984ko Uruguaiko filtroko gertakariek azalerazi bezala, elkartasun internazionalistak politikoa behar du izan erabat. Bide honetan, Euskal Errefuxiatuen alde bizitza eman zuten Roberto Fakal eta Fernando Morronik. Gaurkoan, haiek eta gainerako borroketan bizitza eman duten internazionalista guztiak oroitu nahi genituzke. Herriak ez zaituzte inoiz ahaztuko. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo.